Mina ngihlale 10 years eSouth Africa. Kuleyo 10 years anzange langa liphilanga ngabanjwe inkunzi ngumSouth African. Ngifuna uqamba amanga phambi kaNkulunkulu. Inkunzi bembanjwa ngomkhaya bami amaZimbabwe. Ngihlala eRosettenville ngabanjwe inkunzi ngomkhaya bami. Ngahlala eBerea ngabanjwe inkunzi ngomkhaya wami njengalapho ke mbanje kaningi ngomkhaya wami. Ngahlala eThembisa ngabanjwe inkunzi futhi ngomkhaya bami abaseZimbabwe. Anzange langa liphilanga ngabanjwe inkunzi ngamaSouth African. Khathesi akungeneki iBerea yiHillbrow Valley. Akungeneki khona phana whether kusebusuku kumbe kusemini onke umuntu yesaba ukungena khona pha. Ngenkunzi ebanjwa khona pha yitho omkhaya. Omkhaya bethu thola umfana omncane esebiza mdala uzothi hayi umfana lwana umncane kodwa esebizwa mdala ngenxa ukuthi lo mbhobho bamba inkunzi yaganga sehlonishwa. Mina sahamba nje inkunzi ngama South African into yena leli yenza bomkhaya limoshela abanye abantwana aba right khona laba abasazama ukudinga something empilo egoli abasebenza nzima liyabamoshela bomkhaya liyabamoshela. Someone has to say this and I mean I'm gonna say it whether liyangithanda liyangizonda. I don't give a fuck about that. I don't give a damn futhi ngalokho bomkhaya ukuthi lizangithanda lingizonde liqiniso. Omkhaya benkunzi limoshela abantu yini limoshela abantu. Berea Hillbrow Valley akungeneki khona phana yini bomkhaya lizaphela lithi ngithelisa uDes London so be it kuthatheni ngendlela elikuthatha ngakhona. Omkhaya bayalimosha manje. Umuntu wakhona mayifika ekhaya uyahlonipha ngathi lapha eGoli kagange efika ekhaya uyahlonipha kakhulu ekhaya mani uzokuthi umuntu akanazibani. And khonapho ngena kubo Berea Hillbrow Valley uyezwa ukuthi indawo lana nyabo bani baphanana indawo yokubamba inkonzi kuthiwa wona ubamba uphelela lapha. Someone has to say it. Omkhaya bayamosha. Into engizosibuhlungu ukuthi limoshela abanye omkhaya abaziphethe kahle khona lapha eGoli. So kumele abanye omkhaya bathwale nzima, basebenze nzima, bahambe nzima ngenxa ukuthi kulani bomkhaya limoshela abantu abaningi ngakhona lokho elikwenzayo khona phana. Angeke ucross eBerea Hillbrow Valley especially naleyo ndawo. It's a hotspot for inkunzi. Phela umfana omncane sebizwa mdala ngenxa yenkunzi. Nzondani linithande bomkhaya kumbe mali linithande liqiniso. Someone has to say it bomkhaya. Someone has to say this lilalele bomkhaya especially genge naleyo inkunzi.